bakabanza kuhunduza ishemerezo wadi y'abana kandi bahunduize na wadi y'abashija kandi omurimo guma 0 billion emwe na miliyoni 800 batuherezayo wodi y'abashija eyibakozireke bakosa esente kwingana akakikuru kamwe na 1.4 billion runo ruju akakikuru kamwe na miliyoni zingahe na bina echo nikimanyisa ati wodi bakozire batiremo rooms ezo batekamu amizi batekamu toilets ezukufurashinga kandi no muri byo byona batekamu private ward. UPDF yamazire kwereza irwaro ereri mu Ministry of Health ni Ministry of Health twahereza irwaro district kugira ngo batandike barakose. So abantu bona bari mu district ntubashaba mwije mufuno obujanja bihanu yirwaro ryahwa buri kimwe cyahwa mbweno barukuru kwasa bebembezi bitoje hospital iherya UPDF babashabiro kwata kurunge bukozirwe. Thank God I'm taking this opportunity on behalf of the defense and UPDF to hand over the keys in the Ministry of Health our clients. So here the keys for first phase. Orukure by'amagara mu district ya Ntungamo najyango ko ruhunduza nkija kwera kongera mpendo rw'abarwire nuko kushaba government okubongera abashaho aho kuba kujangirwa ryito bari hunduza ni expecting kujango inamba y'abarwire yaza kweyongera kandi kweyongera cyamayisa mutiza kutunga mu demand ya kushanga mutetaga abashaho abakugu kandi abari kwemarira ngwini kashabira government yo kubasa kutwongera weji tukabasa kurutinga critical cadres bakubasa kujanja abarwiri bita Omunyantuga agire amasiko fezi ya kabiri neza kwija ubagiza kwija tekateka umwaka gutaka hwiri financial year gitaka hwiri utakaga mu mwaka kandi ukateka mu mwaka financial year so tutaka kiro kwa mukaka ko mwaka kwija senteze tekateka muntekateka yitu community of health tekateka senteze ntwaka twaserize UPDF negumiza mone marire mirumo ya phase 2 itukuteka nayo kugira ngo neza gukora ahafro erya hasi na naha mocara hasi